Lungkot akong bara
signalan mo. Yarap na kamangkin ko, asmo mo emitiko, unsera mapatibong, ekanumanot masiro, ako'y kinumo, at yung sipin mo. Ekatatakot, ekakakalog, at yung sipin mo, signalan mo. Ekatatakot, ekakakalog, at yung sipin mo, signalan mo. Sikat man intuming aking eka, manabuking bahin, manaragul maning alon, eka lumug malumog,
Lakwan na kamaning sabla eka lungkot akong bara ako'y kinumo at yung siping mo
Lakwan na kamaning sabla eka lungkot akong bara ako'y kinumo at siping mo eka tatag. Pangandyan tayo ing orasyon, kilagyon ing igpa, ampon ing anak, ampon ing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, at kinagliya lalang banal na Espiritu. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman ing bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indulin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipan ing Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman ing bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indulin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ing divino verbo, may katawan niyang tao. At may kisaut ya kay katam. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman ing bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indulin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apang ay tuliran, nabangnan ng pengako ng Jesucristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tamo. Tapukanan mo sa akong grasya, ginuming Diyos, king kaladwang mo. Arampat king pamamalita ng anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Jesucristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligaya ning pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Jesucristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit mangdaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Kilagyon ning igpa, ampon ning anak, ampon ning banal na Espiritu. Iyanasa. Para kaniting kapag masusyan, pakisabi mo po, pakisiguraduan na isulat ka rin kaya katamong contact tracing forms, inkumpleto ang pang-updated at detali. At isulod yula pong masalese, in kaya kayong face mask hanggang mayariya po ing misa. At agkatanla po ring madla, na makyabe tamong pong makibat ka ring dalit, panalangin at kanta kabang magmisa. Dakal kong salamat. Mayapayabak po kaya kayungan, mitipon tamo po ngeni batayang samban, puryan at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa,
Pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Florentina Albis, Adier David, Zenaida David, Krista Marie Alvarez, Leonard Gregory Alvarez, Josie Alvarez, Mr. and Mrs. Ryan Calara, Zian Adriela Calara, Ryan Marcos Calara, Bong and Nita de la Casa, Patricio and Angela Sun, Rowena Mariano Palo, Glenn Dison Palo, Norwin De Jesus and family, Noriel De Jesus and family, Craig Scoffer and family, Arthur Gold and family, Benny Dickerson and family, Michelle Arejola and family, Vernon Victor Yang and family, Nestor and Aileen De Jesus and family, Izzy and Eric Staslan and family, Jules Buen, Lorendo Buen, Maria Luz Deirit, Ana Babi. Para kingaldo ka anibersaryo ning Karelang Kebaytan, darito ni Pantig, Lisa Guevara, Patrick Chris Kayabyab, Christina Kayabyab, Romina Grace Kayabyab. Para king kayadwananda at pamanantabe ng Banalay Espiritu, karing kakaluguran, ampong kamag-anak dari Father Noli, Father Meg, Father Mark and Father Marvin, HRP staff and mandated organizations, Mario Trinidad Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilian Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Bitug and family, Lincoln Bayut and family, Holy Angel University Community, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, May Ann Aquino, Eliana Joaquin, Jessa May Tapang, DMI Daughters of Mary Immaculate and their families. Para king kapaldanan, pamikatawan ampong espiritual ng Joy Espino and children. For the good health and protection of Imang Auring Between and family, Alex and their paras and family, Gabi and Julie Favela and family, June Mel Abigail Ramirez, Edith and Adrian Gonzalez and family, Rose Demihilido, Norma Manalota and family, Seni Capili and family, Herminia Narciso and family, Ruben and Rosita Manyo and family, Henobeba Manansala and family, Carmelita Aison and family, Herminia Narciso and family, Kyle Coro, Gloria Munoz Angosta, Angosta family, Santiago family. Para king malagwang kapaldanan, Daddy Helen San Pablo, Lawrence, Richie Pablo, Rima Pablo, Ibang Aurin Between, Gabriela Favela Sr., Lourdes Guadamor, Emilio Guevara, Larry and Emeline Angeles, Renato M. Panginiban, Maria Antonio, Narciso Reyes, Busilak, Adela Conese, Mac Allen Quezon, Marimi Alago, John Darrell Beltran, Gian Marceda, Christine Dulay, Romeo Mariano, Concepcion Fernando, Victoria Soliman Tyson, Paul Lorenzo de Guzman, Benny Lynn Ingles, Jeffrey Pelariza, Michelle Petson, Vernon Victor Young Jr., Erning and Maria Batak, Alegria Leogan, Maria Loreta Villegas. Ganakantala naman ding kaluguran tamong mayang nabye, lalong-lalo na yung Monsignor Felicito C. Sison, Teresita Wilkerson, Aurora Nepomuceno Valdez, Leopoldo P. Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Romarico and Patricia Henson, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Policarpio Between, Jose Joaquina Between, Antonio Sr., Dizon, Lourdes Dizon, Virgilio Narciso, Ricardo Ramirez Sr., Lolita de Jesus, Ofelia Batak, Abenzenya, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Alfredo Chau, Chua Taong Eng, Yao Bun Keng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chau, Cecilia Raquel Corazon Zenaida,
Merlinda Gueco, Abraham Tayag, Jose Sensing Suarez, Sophia Suarez, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Teresita Camaya, Teresita Pulsalan, Fernando Camaya, Felipe Buwan Jr., Rosenda Malig, Elvira Dizon, Apong Bising Pinlac, Benjamin Canlas, Francisco Sun, Flora Sun, Daisy David, Kate Jerome David, Marianito Ador, Souls Nires of Gates of Heaven, Manolito Gueco, Nicolasa and Carlito Pineda, Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leocadia Bermudo, Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Arnel David, Adrian David, Benedicto David, Amado Ilayog Calma, Nestor Galang, Hahoda Fervan, Rico Alvarez, Crescencia de Luna, Anastasia Sakuma, Macrina and Rogelio Lacson, Ruben and Lucina Policarpio, Pelipatan, Primitibatan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Anita Ocampo, Carmen Dizon de la Cruz, Severina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, Jose Maria Batak, Domingo Macristiana Batak, Cesario Batak, Acela Ponyo, Abelino Ponyo, Arnolfo Ponyo, Romualdo Nario, Gaudencia Ponyo, Aurelio Batak, Clemente Lumanog, Efren Lopez, Emerenciano Samson, Virginia Samson, Reynaldo Samson, Ramon and Hermihildo Simbilio, Alfredo Pineda, Ramon and Angelita Garcia, Christopher Infante, Agnes Dizon, Marilyn Katanghal, Renato Pineda Sr., Vicente Henson, Angeles Guanzon, Daniel Maga, Baby Maga, Angel Maga, Francisco Deirit, Lolita Season Deirit, Pasita Season, Grantosa Tranquilina, Sampaga Pedro Gantosa. Pangadita lading sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, king pakalulu ning Ginoo. Panalangin ng Pope Francis king pandemya. King mong kapakumbaban si Cloud tamo adwan tamo king Diyos na sana pupusa na iting pandemya. Halanganggang ikpa, banawsan me pansining tao, pepatuknangan me saguli ing kimot ning yato, pepatayimik mo ing kangye, ai kami mismo ing makirapat, pepagkulungan mo kaya balemi, ban panintunan da kangeni, pepakit mo kaya kami ing alang kwenta, ing upaya at sikanan mi, mi bagsak ing ekonomiya, may nga sarala ding pipagobran, dakal may nga lako obra kaya kami, at siniklaud, keng pasibayo, ban manyad milagro, uli na ning daralanan mi. Pigmaragulanda ka at inisip mi ing sablang nga tsuke kami, ibat mo king sariling kapagalan mi. Akalingwan mi, nanong nano kami ngeni, at nanong at tsuke kami, ibat ngan keka, at uli ning grasya mo at pakalulu. Siguro Ginoo iting kapagsubukan, daralanan mi, yapin ing pakalulu mo, dapat makapanpan mo. Siguro iting virus metong yang paralan mo, balang dalise at luminis ding kaladwami, ban makapagbalik keka. Manano na sang pauli na niting panalangin, misasan metong ke puso at mitayid king panalangin. Manyad keng pakalulo mo at kapaldanan kaniting virus. Sana Ginoo, ilako mo iting virus king yato. Ikpa, kasasawang manaya kaya kami, patawaran nyo kami ng emi pansin at eke makirandam king awos mo. Uling megi keng makasarili at akalingwan mi, ika ing Diyos mi. Iagkas me ing amano mo at mipaldan laring kaladwamit katawan at ing mabilog ayato. Itiadwan mi kaya kawad igpa, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo, ang mabibye at mag-ari kambe mo, king kametong aning banare espiritu, manggaman king ngalanangga. Amen.
Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilagyo ning pamponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Heso Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya kaan timurin. At yuta na po king katlong Domingo ning karaniwan a panawon. Antimurin, iti pong Domingo mayaw siyang National Bible Sunday. Sunday of the Word of God. Dirinan tayong ulaga ing Biblia. Nga na pong St. Jerome, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Sungeme po baloing kasulatan, tayo kakilala nga pong Ginoo. Nga ng St. Gregory, the Bible is the love letter of God. Ing Biblia, iyapin po ing love letter na ning Diyos kaya katamo. Pepakit na ing kayang lugod. Lugod ay alananga para king kaya katamong kaligtasan. Agyam pa pong may kakasalata mo, ing lugod na may bawas, may wala, no lalo pang matindi, ing papakit ng lugod, kaya katamo. Antimurin po, advan ko kaya kayo, pangadi tayo, Brother Gregorio Yoyong Henson, yapong Yoyong, metene po, para karetang niya pamakibalo, kanita po, metong yakaring aktibong parokyano ketiking Angeles, Brother Yoyong, Father na pong Father Josel Henson. Iambi tayo karing kaya katamong panalangin.
At bang kanita lalo tapang maging karapat-dapat magdaon kaniting Santa Misa, sisyan tapang uping kakatamong kasalanan, manyabad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, ipagkalumuki kami, ing kalayan ami pangako karing bihag ning kasalanan. Christ Gino pakalulu. Gino pakalulu. Heso Kristo, bustan mong abayan da ka king pamipasyag mo, king mayap abalita karing kalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, pagkaluban mo king kagiwan mitimawa karing mayayalibustan. Gino pakalulu. Gino pakalulu. Gino king kekang ganakam, ikabos mo kami king sablang pamikasala, banlubos king maging malaya, mabiye at ganap apangataw. Tayran mo kami painturo king biye alananggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamong, O Diyos ay kami, kapamilatan ng Yesus, ipayabot mi kaya kaming mayap mong balita. Tanggapan mineman sang ining banwaning grasyang papasyag na, ipagkalub mi kaya kaming banal mong Espiritu, banarin na kaming sala, at agawang timawa para keka at para karing kapatad mi. At king sauk na ayatad mi sana'y mayap mong balita, karing pakakalulu at karing bihag, karing bulag at karing mayalipusta, banding sablatak mandaing kekang tulang. Itiyadon mi keka o Diyos, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, amabibi at magari kambe mo, king kametong aning banal Espiritu, manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ng Nehemia. Dela ng Esra, apari, ing libro ng batas,
Ketang lugal anong nula mititipon ding lalaki, babae at anak ang makaintindi na king pisasabihan. Binasa ni Karela imbatas, ketang lugal anong nula makatipon ding memalen, manibat na itang abak hanggang ugtong aldo. At may kirandam lang miya masamas ding sabla. Makatalakadya i Ezra, kingin tabladon dutong, agewara para king pamitipon na ita. Makalawe langan ang mata ring tao kang Ezra, kabang makatalakadya. Tinalakad langan din tao inyang biklat na ni ing libro. Nga ng Ezra, purihan niya ing ginu, ing Diyos asari degulan, tinasdoring gamat daring tao, at ngarang may kibat. Amen, amen. Di kuro rin buntok da, at migsakab laking gabon, king pamanyamba, king ginu. Binasa rekarela imbatas ng Diyos, at linikas de, ampong binye kabaldugan, bang aintindihan de ring tao. Inyang abalo ring tawing sukat dandaptan, agpagking adwaning batas, metagkila kapanamdaman at mipakyakla. Inya Nehemia, ing gobernador, i Ezra apari, abya sa kimbatas, at ding lebitang manisplika kimbatas, sinabi ra karintao. Itingal do iti banalya para king ginong kekon Diyos, inya eko sukat malungkot o kikyak. Muli na kayo at magsaya, mangan kayo at minum, at dakayanan nyo laret ang alang pamangan at inuman. Ulim banalya, iting aldo king kekatang ginu, inya eko sukat malungkot, ing tula ababyening ginu ke kayo, yaing sekanan. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Ding amano mo Gino, espiritula at biye. Ting amano mo Ginu, espiritula at biye. Ing batas ning Gino ganapya, babiyayang bayong biye kintaw. Apanaliga na laring tuntunan ning Gino, kabyas nan babyera kintaong alang balo. Ding amano mo Ginu, espiritula at biye. Ding kautusan ning Gino matulid la, ninuman ing tutupad tula ing kamtana. Ding utos ning Gino ustula, babyelang sala karing mata. Ding amano mo Ginu, espiritula at biye. Karapat dapat ing gumalang mit mong takot king Gino. Sukat manatili ti kapilan man. Dingatol ning Gino, pawalang katutuan, alayang kakabiran, ninuman. Ding amano mo Ginu, espiritula at biye. Ding amanong lalwal karing labi ko, at ing pamibule-bule ning kakong puso, maging katanggap-tanggap la sa arapan mo. O Gino, ape kabato kong matibe, akakong talapagligtas. Ding amano mo Ginu, espiritula at biye. Pamamasang iba't kimumuna lang sulat San Pablo karentao Korinto. Mengariya king meto nga katawan, aatindakal adake e Kristo. Makanyan man, metong yamong katawan, bistaman, dakalyang miyayaliwang dake. Makanyan muna man, itamungan, Udyo o Grego, alipan o timawa, may binyag tamo kimetong mong katawan, king kapamilatan ni metong mong espiritu, at itamongan, minum tamo
kimetong mong espiritu. Uling dakaladake rin bibilog king katawan at emo metong adake. Nung imbitis sa biyana, uling eko gamat, eko kayabe king katawan. Ito, mga baldugan king enane dake ning katawan. At nung imbalugbog sa biyana, uling eko mata, ito mga baldugan king enane dake ning katawan. Nung ing mabilog a katawan, matayangan, makanano yang makarandam. At nung puro neman balugbog, makanano yang makabaw. Dapat epin makanyan. Siryana lang binili ng Diyos, ding miyaluwang dake king katawan. Alang katawan, nung bukod diyang metong adake, ing kamatutwanan, dakalaren dake, dapat metong yamu ing katawan. Inya, sabi ning mataking gamat, era kakailangan, ni embuntok, sabi ka rin bitis, era ka kailangan. Emo itamo malyaring miye, nung alaring balamong may nanandaki ning katawan. At deting isipan tamong alang kabaldugan adake ning katawan, ila mismo rin sukat tang pangaingatan. Kabang den dake masanting lalawan, ila ring lalutang pakadinan pansin, era naman kailangan ding mga lagong dake na ning katawan tamo. Dapat pibage-bage no nin Diyos, din dake ning katawan, bandinan mas malagula dangalan. Detan dake ning katawan, alang makaing dangal. Inya, alang pamigsagsagan king katawan, dapat ding miyaluang dake, atin lang masabal king metong at metong. Nung ing metong ng dake ning katawan, manandaman niya, ding aluwang dake, manandaman langan, abena. Nung ing metong adake, may parangalya, ding sablang dake, may parangal lang abena. Uli na niti, ikongan katawan akong Kristo, at imbalang metong ke kayo, dake ni. Bibili no nin Diyos king iglesia, risablang kisukat dang pagkabilyan. Mumuna ring apostol, kadwa rin propeta, katlo rin talaturo, at kaibat ding darapat mala, at detang upayang manulo, o makasawb ka ring aliwa, o mamahala karela, o magsalitang miyaliwang amano. Ilangan, apostol o propeta o talaturo, ilangan at tinupayang dapat mala o manulong sakit o magsalitang aluwang amano o mapaglino nung nanu ing kabaldugan dareting amano. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing Ginoo tinubod na ako,
ban ipanaral ke ing mayap a balita karing pakakalulu at iyag-yag ing katimawan karing bihag. Ingino manatiliya kaya kayo. At kaya kan timurin. Pamamasaking mayap a balita agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Dakal na lamurin ding migkapilit sinulat kaselesayan tungkol karing bage mga palyari busalmi. Makayagpang ingkarelang sinulat king sinabi rakya kami ring may kasaksi at may naral kareting bage ibat pa king mula. Kaibat kong inusisang mipnong kaingatan iting sablang bage. Mayapan ko naman po ing sumulat metong amaayos ang kasalesayan para kaya kayo, kagalang-galang at Teopilo. Depatan ko iti ban abalo yung lubos ing katutwanda ring sablang bage ang mituruna kaya kayo. Migbalik ya Galilea, i Jesus, ating upayan ing Banal Espiritu at Judea, may kalating balita tungkol kayo, king mabilog alugal ay ita. Tinuruya ka rin karelang sinagoga, ading sablang pupuriande. Kaibat nanita, migbalik yan Nazaret i Jesus, ing lugal anong luya meragul. King aldona ning sabat, antimo ing ugali na, mintaya king sinagoga. Tinalakadya ban mamasa karing kasulatan. Binyere kaya ing libro ning propeta Isayas. Diklat ni ing libro at ikit ni king lugal nung numakasulat ing makatuki. Ing espiritu ning Ginoo at sukanako, uling pinili nako ban ipanaral ke ing mayap pabalita karing pakakalulu. Tinubod nako bang ihayag ing katimawan karing bihag, ating pangabalik da panimanman ding bulag, ating pangayat busda ring mayalipit, at ipabalo ing banwanan ning pamagligtas ning Ginoo king kayang balen. Liluneng Jesus ing libro, binalik ni king kasaw at linuklukya. Makalawela kaya ring sablang tao king sinagoga, nga nakarela, metupad yang ngeni iting dake na ning kasulatan, kabang pakirandaman niyeng mababasa. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Maya ayabak ning Diyos po kaya kayangan. Antimurin po kareng at sukaring karelang pibale-bale. Good morning po kaya kayangan. Ing kakatamo iti pong Domingo katlong Domingo ning karaniwan na panahon. Pagselebran tayo po ing National Bible Sunday. Dirinan tayo pong importansya, ulaga, ing Biblia, ing amano na ning Diyos. Lawen tayo po nung nanong ulaga na ning Biblia, importante po ini. Kaibat lawen tayong first reading, nung nanong gewada ring tao inyang damdaman de ing amano na ning Diyos.
kaibat po yung second reading, at hintamong kanya-kanyang papel, role, agagampanan king Santa Iglesia. Kalupan niya po yung katawan, different parts, in gamat eya puro gamat in katawan, at inyang buntok mata arong asbok, gamat bitis, at ilang kanya-kanyang obra. Makanyan munan po kaya katam keng Santa Iglesia, nung atintang metong katawan, ating metong Santa Iglesia. Pero iting metong katawan, it has different parts with different roles. Makanyan munan po keng Santa Iglesia, itamo, dake nakatamo ning Santa Iglesia, at intamong kanya-kanyang role, papel, agagampanan. At ang timurin po yung katatawlian, ing Ebanghelyo, o ini Jesus menaralya, at kabang manaralya, matutupad ing panaral na. So lawin tayo po ing National Bible Sunday, nga ko po nandin ing Biblia, metong yang library, Biblia burinang sabyan library. Keng library akit mula ding different books, different authors. Niya po, makanya niya po yung Biblia. It is a library. It is a compilation of different books from Genesis to Revelation. Kaya ba't iting Biblia binyene ng Diyos kaya katam nga ng St. Gregory o ining love letter na ni nga pong ginukya katamo. Ing love letter importante ya po. Potang paralan na kang love letter paneming babasan. Uling itang panandamanan ning kaluguran mo, papasyag na kening sulat ay ni. Kaluguran da ka. Makanyanya mo nan po yung Biblia. It is about God's love. Akit meing the depth, the length, and the height of God's love. Kaya po mayakit, bistaman at yung pang-aliwang paralan. At ang timurin po nga ng San Pedro, John chapter 6, verse 68, nga na, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Ding amano na ning Diyos, nung makirandam tamot pakirandaman talo, at tutuparan talo, di nanda katamong die alanangga. Nyapin po, kailangan aintindihan talo. Nyapot ang babasa ng Ebanghelyo, mangurus tamo po keng kanuan, keng labi, ang popang tulid puso, nanuya po ini at kakanyanan tala pa. Ban kanita, aintindihan tayo, pakiintindihan tayo through the inspiration of the Holy Spirit. Aintindihan tayo sana. Iturune sana ng Diyos kaya kataming kabaldugan na. At potang akwa tayong aintindihan. Proclaim it. Share it. Nyake ni mangrusta keng labi. Nanuman ingaintindihan mo kingamano ng Diyos, kailangan ipasyag me. Kaibat na ning Santa Misa makutam lumwaltam mo. Proclaim God's words. Kaibat mangrusta kinin tulid puso, etaya mo pakintindihan, etaya mo proclaim, papasyag. Live the word of God. Nya mangrusta mo po kini. O yan po, kaibat nga ng San Pablo, kang Timoteo, second letter of St. Paul to Timothy, chapter 3, verse 16, ano pong sinabi na? All scripture is inspired by God and is useful for teaching, refuting error, for correcting and training in Christian life. Kaya pong kapampangan nga na,
kesya na lang ng Diyos, ding sablang kasulatan, may inspired Word of God, at maragulak kasilbihan, king pamanuro, king katutuan. Nya akit tamo po yung katutuan kini. Kaibat nga na, king pamaglaban, king kamalyan. Nang misa niya tamo balo, nung nanong pakiramdaman tamo, go to the Word of God. King pamaglaban, king kamalyan, correcting errors. King pamitulad, king pamitulid, king maling dapat. Nang misan po, mali na yung dapat na, bala na husto. Baka na numing i-correct. O ini pasyag may nga man na ni nga pong Ginoo. At nga na pamagsani king malinis a pamibiyebye Kristiyano. So yung amano na ning Diyos, i-guide na katamo king kakatamong pamibiyebye aldoldo. Importante ya po yung amano na ning Diyos. Nung kayo pong pengare, potang magsalita kayo, paksabihan nyo rin anak yo, makirandam la, kaibat nung era gagawan, nanong gawan nyo, mimwa kayo po, ali. Ding kaya kayong amano importante la, kaibat na nita, magsalita kayo, kaibat ding anak yo, la makirandam, mimwa kayo. O no mong makirandam la, na namang gagawan, mimwa kayo. Potang ing meto nga anak, makirandam karing kayang pengari, keraklan po ding anak, mipahamak la. Nung ding penganak, maminto ka rin karelang pengari, ding anak, keraklan, mipahamak la. Makanyan muna naman, king amano ng Diyos. Potang ita makirandam, potang ita maminto, mipahamak tamo po. Nya importante yun, ing amano ng Diyos, importante la rin kautusan ng Diyos. Ngayon first reading, lawan niya po yung first reading Ezra. Dening Hudyo, meging bihagla king Babylonia. Baloy po meging bihagla ka rin. Potang dening Israelita deng Hudyo, maminto king Diyos, masasambut la. Inyapin, deladala king Babylon, karin meging bihagla. O nengeng Diyos, agyang pang makanya ng milyari, ibalik na lang king Jerusalem. Inyang mibalik la king Jerusalem, Ezra, basa ning amano na ning Diyos. Inya pong binasa ning amano ning Diyos, biglat ning makanyan Ezra, ing amano na ning Diyos, di nalakad laring tao, at nga na pong Ezra, nung peka pakiramdaman niya, nga na, purian niya yung Diyos asari degulan, na nung gewara po ring tao, tinasdoring gamat da, at ngara, Amen, Amen. Nya itamis itong mababasa yung Ebanghelyo, tatalakad nami. Po, kaibat na nita niyan, damdaman din nga mano ng Diyos, may nga pakiakla, baloy po, nung pilan niyang oras, pilan niyang oras manaral Ezra, pilan lang oras makirandam ding tao king amano ng Diyos, pilan oras kene, kaslap na ning aldo, hanggang udto, mababasay amano ng Diyos, at ding tao makirandam lo. Uy, tami itong mga oras, nga tanong eh. Anam lang oras makirandam. Manibat kaslap na ningaldo, hanggang ugto makirandam la. Ita mo, metong mong oras, ning misa na tayo payaybiye. Po? Lawin nyo na po yung amano ng Diyos, importante yun. We will be guided by the Word of God. O ba't may nga pakyakla?
Dining tao king first reading mga pakyakla. O itamo. Ano matutudya pala? Ilarugo mga pakyakla. Bakit? Uling dimdamda ing lugod na ng Diyos. Amen? Eka mga pakyak, ang yan pang mikasala ka, sabihan na kaya ka ng Diyos, kaluguran da ko pamurin. Nireview ng Ezra, dening karelang covenant. It is a renewal of their covenant. I will be your God, and you shall be my people. But you did not become faithful to me. You sinned against me, but I will love you. I will forgive you. Eka mga pakyak. Puta pong pupunta takete, putang ingamano ng Diyos, mababasaya, kay ba nanitay, biyan yung katawan ng Kristo, sasabihan na kaya katamo, kalukuran na kayo. Kalukuran na kayo, era ko paburen. Eka mga pakyak, ang yan pa pong may kakasalata mo, sabihan na kaya kaning Diyos, kalukuran na kayo. Agyam pang nanong malyari, magbayo ing lugod ko kaya kayo. Agyam pang gilutan nyo ko. O yan po yung amano na ni nga pong Ginoo. Kaiba nanitang nga ng Ezra, magsaya kayo nga na. Kung kikiyak magsaya kayo, muli kayo, magsaya kayo, mangan kayo, at putang mengan kayo, idakayo laring alawang tao. Maging maganaka kayo, maging mapamakalulu kayo, nung makanano kung meging mapamakalulu kaya kayo, nung makanano kung meging maganaka kaya kayo, nung makanano rakong pe patawaran, makanyang kayong mamatawad karing alawang tao, nung makananura kong pe, pakanan makanyonyong, pakanan dingalawang tao. Nung makananura kayong kelunusan, makanyan nyo lang kalunusan dingalawang tao. Eka makapangyak, mga pakyak. O ini po yung first reading. Second reading, one body, but different parts. At ilang kanya-kanyang obra. Ing katawan tamo, puro mata. Ing katawan tamong puro bitis. Nga kupin different parts with different roles. Agagampanan da. May ngari ing katawan tamo, makanya niya po yung Santa Iglesia. Ing gamat, lawen niya po, nung elam ating coordination, ating cooperation, ating collaboration. Kening katawan tamo. Merano pa yung atyan, sabihan na ning isip, ning utak, merano piya, nanong gawa na ning mata, manintun niyang pamangan, nanong gawa na ning bitis, lumakad niya, potang ikit na yung pamangan, nanong gawa na ning gamat, kuwanan potang kinuha na yung pamangan, nanong gawa na sa buklat kay ba't lungubya kaya nga tiyan, potang linubya kaya ingat tiyan, o ita, ibalik na ang nutrition. Ibalik na nanuman ang tinggap na karining different parts of the body. Ban kanta si kanya yung katawan. Makanyan mo nan po itam. Metong tamong katawan. Metong yang Santa Iglesia. Pero tintamong kanya-kanyang papil. Naman na pari tamo tsutakin. Ating lectors, ating commentator, ating choir, ating Nazareth, ating PMG, kanya-kanyang papilyan. At betingan po gagamitan tambo, na numan ang talento tambo, gagamitan tamongan, para kingapong Ginoo, ampo pa, para king community. And lastly, Jesus, at yun po, king kayang pamanaral. Ewari may binyagyo, inyang may binyag ni Jesus, tinipayang Holy Spirit, kinganyoning patipati, at migsalitayang Diyos igpang, this is my beloved Son, in whom I am well pleased.
Kaibat ng may binyak, mintay king ilam, kaibat may naralya. At king pamanaralya kini, o ini po, the Spirit, ing Espiritu ning ginwatsukan nako, uling pinili nako bang ipanaral king mayap abalita, panaral ning mayap abalita. Kaibat nga na, tinubod nako bang ihayag ing katimawan karing bihag, ating pangabalik na panimanmanding bulag. Po, at ing pangayat busda ring mayalipit, at ing ipabalo ning banwa na ning pamagligtas ning Ginoo king kayang balen. O ini po ing mission statement of Jesus. Sinabi na ning kayang misyon. Nung bagang ini king eleksyon, potang campaign period, plataforma. O ining plataforma ng Jesus. Naning plataforma ng Jesus to give us new life. Bayong biye. Ding makasalanan, ding meging bihag ning kasalanan, mi patawaran lo. Ding bulag, manakit lo. Ding pile, lubakad lo. Ding leproswan, luminis lang. Ding pipi, magsalita lang. O ini ing panyatang ng Jesus. Di na nakatamo pong bayong biye. Alayang lelangan na maklaking Diyos. Alaya pong lelangan na bulagin nga pong Ginoo. Alayang lelangan na pipi, lumpo. Bakit ating maklak, ating lumpo, ating pipi, ating bulag? Uling depatana ng demonyo. Demonyo yung kalaban tamo. Inyapin di na nakatamo pong bayong biye king panyatang ng Jesus. O ining plataforma na at malapit na po yung eleksyon. Naning plataforma daring kandidatos. Makanyinya muna naman ban kanita rugudi ng dakatamong bayong biye. Aliwa mo, Jesus, ing babiye bayong biye. Kailangan itamo din ang talang bayong biye ding tao. Ding manungkulan, di ng dakatamong bayong biye. O yan po yung pake na ning meto nga kandidato. Ing katunayan, mayayaw sila pong public servant. Kalasuyo, sana din kaya katamong manungkulan, talagang maging talasuyo lang. Suyuan da katamo. Pero, atin pong mayap ang manungkulan. Susuyo lang. Pero ano po yung ikit ko? Agyan pang mayap lang. Nung eta makisan metong karela, nung eta na supportan, ala pong malyari. Agyan pang ni Jesus, menaralya, nung eta mo tanggapan, nung eta mo lumapit kang Jesus, at makisan metong kang Jesus, eta mo tanggapan, ing bayong biye. Nga po pong datanging eleksyon, mga dita mo, itang ating masanting a plataforma kalupa ng Jesus, dakala pong kalulu, pero itong sinambut siya, suportahan talan nino maning sumambut. Misan metong bangkanita itamo po mibagwata mo gana-gana aliwang mo ring mapilan. So ini po o ining plataforma ng Jesus. At sana itamo nga natin tang plataforma mo puro forma. Pota po, formatang po, forma. Plataforma, naning mission statement mo. Naning asaw mo. Karing kaya katamong kapwa Pilipino. Ban kanita ro kung mibagwala. So yan po keng tutuking Domingo, isunto tayo po ini. Jesus menaralyo, tinggap dya o alide. Okay, ang tutukong Domingo, isundo tayo po.
Niya panayan da kayo po, ne? Akakit ko, restless na kayo. Lawam na, 20 minutes ko pang magsalita. O kining proceeding, 6 hours. Dengal ba, lalawin o keng relo. Kakaba na ng homilyang. Panupayayo ko po, ne? Excited ko. Stung manaral ko. Buriken idake kaya kayo naman na nga pong Ginoo. Oh, pero nung excited ko excited. Hala ko pong magawa. Makanya na naman nga pong Ginoo. Agiyan pa pong buri na katang biligtas. Nung ako bisa, eta miligtas. Amen. Yes, itong sisimba kong 6:30, makasadya kayong makirandam. Ako mamalagwa. Uling makaba akong manaral. Buri ko abaloy nga man na nga pong Ginoo. Po, so dakal po salamat kaya kayo, ne? Ing mekirandam kayo. Ing amano ng Diyos, babielang biye alananga, karetang makirandam at tutupad kareti. Amen. Ipasiyag tama po yung kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, ikpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesukristong anakabugtong aginutam, pengagli king upaya ning banalay Espiritu, mi bayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalang ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king kalungaldo sinubliang mebye, pepay tas siya banwa, makaluklukwa na ning Diyos, ikpang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka rin mabye ang pong menga mate, sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasubirang niya ding mete, at king die alanganga. Amen. Manalangin tamo king Ginong Yesus, baning kayang mensahe maging mayap yang balita karing sablang tao, nga tamong manalangin, magsalita ka Ginoo, at bustan mong makirandam kami. Magsalita ka Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Para king balayan mo makatipon keti, bang makirandam karing kekang amano nimbiye, at para kareng anggang kapilan man, patinanggap king kekang amano, bandamdaman dead atalastas si mayat mong balita, manalangin taking Ginoo. Magsalita ka Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Para kareng kekang talap palsantayang mitagulali king aldo iti keka, at para kareng sapilitan magobra king aldo iti, bang ing mayap mong balita ni lugod, dasan doring sabla, manalangin taking Ginoo. Magsalita ka Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Para kareng bihag ang manaya king karelang kalayan, at para kareng manatiling bibihag king karelang sarili, ban ing kayang maya pabalita ning katimawan, dasan nongan, manalangin taking Ginoo. Magsalita ka Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Para karem bulag, makibalo nung nano ing sala, at para karetang manakit o bisang manakit, baning sala ning kekang maya pabalita, ang tabayana nongan, manalangin taking Ginoo. Magsalita ka Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Para kareng kalulu, at ding mayayalipusta ang manyawad saw, at para karing karilang matulid, para kareng mapagsamantala at liligalig karela, bang ing mayap ng balita ning kekang ustisya at ning karelang dangalan, miras king balang metong, manalangin taking Ginoo. Magsalita ka Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Ngini adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, ing tula at ligayang papasyag mo, makatagulaling maging mayap abalita para karing sabla. Bustan mong makirandam kami,
king kekangamano at kasyas no king misane kaniti. Bandinge ka na kanang akida king ikaing inginumi ngenit manggaman king alananga. Amen. Amen. Manalangin tamo kapatid baiting kakatamang dawon, matanggapi harapan ng Diyos, igpang mayupayng totoo. Tanggapan sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kakatami kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, tanggapan mo reting kekeng ayin, ipaintulot mong papagbanalanda kami at pagdalang kaligtasan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya ka timurin, Iyat nayo ring pusoyo. makayat na no king Ginoo, Pasalamatan tayong Diyos a ginutambong. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. Oy pa Diyos king alananggat lubos mayo paya. King kang lugod, binukod mo kami, panipakilala mo yung kang karangalan. Agyang gilutan da ka paulining kasalanan mi, ginawa ka pamurin paralan, ban makapagbalik kelub keka. Ulinita yung kaluguran mong anak, meging tao yung kalupami, banating kalupaming taong makapagligtas kaya kami, king kapahamakan at pangaliliking dalan. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, layon makiabe alang tuknang babiye kapurian kaya ka at ngaming magkanta. Sana king katasan,
king lagyoning ginunwan niya, nuaning daratang, king lagyoning ginunwan niya, Hosanna, Hosanna, king kakatas, katasan, Hosanna, Hosanna, king kakatas, katasan. Tunekapin banal o igpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin king upayan ng Espiritu mo, panparakya kami, magawalang katawan at daya ng Ginoming Kristo. Bayami dawon kusang lub, king pamaylas at kamatayan, kinuwaning tinapi, at pepasalamat siya keka, piraso ni, at binyene karingkayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti, ikongan, at kanan niya, iti ang kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyan ng kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti, iti ang kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, amibubu para kaya kayo, at para karing sablang tao, panketa mi patawaran laring kasalanan, daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyangin ing kaganakan mi o ikpa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebya ning anak mo, daram miya kaya kaiting tinapin ing biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing gawam kaming matampang talagadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ngansan ang misulo-sulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mang makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Santo Papa, i-Florentino ing kaya kaming Obispo, Ipasiano ing kaya kaming obispo emerito, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na yung Father Meg, Father Mark at Father Marvin, ating mabilog abalayanan ng Diyos. Kanakan mula naman ding kapatid ming pepay nawan at maninaing subling miye, at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga,
ban kaya bening nuan a Birhen Maria induning Diyos, tambenang San Jose, ting apostol, ading sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kaya kabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatanam, Yesu Kristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, igpang mayupaing tuto, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Gani manalangin tamang mipnong kapanaligan at lugod kingig pa, karingamanong tiro na kiyakatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalik danding kaya kaming kasalanan, no nilawan may kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo,
manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka, antimo rin. Pakitama po ngayon may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kaya kayangan. Kapayapan, peace be with you. Peace with you. Peace. Oning ginutang Yesu Kristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamangan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo at kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Paganakapu para king organisadong pamakinabang, ing pario o EMDC ing lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po karing pwesto yu, para karetang makasadyang tanggap king banala pamakinabang, manatili kayong makatalakad at iatsyat laring palad o gamat, para karetang etanggap malyari tapong lukluk o siklod king panalangin, ala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po. Dapat ning espiritual pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan, kuking at tsuka, king kakabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, may kitking sablang bagay, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapat pauli na ning ngening penandit, era ka atanggap king sakramento. Umeka mo naman espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka bala muwari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen.
Manalangin tambo. O lubos, mayupayang igpa, manano na sanang ing bayong biye, pikalog mo kaya kami, pasulungan na ing lugod mi, at papanatilya na kami king tulaning kayarian mo. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Alay po ito. Luklo kayo po. Announcement po, Pasibayo entrance examinations at the Mother of Good Counsel Seminary for the academic year 2022. Examination days for both junior high school and senior high school are on all the Saturdays of January 2022. And the examination days for the College Philosophy Department are on all the Saturdays of March 2022. Please bring your own ball pen and observe safety protocols, wearing of face mask, social distancing, temperature check, and alcohol sanitation. Registration 7 a.m. Venue, High School Department, Junior High School, MGCS Audiovisual Room for the college students. Schedule of Holy Masses at Holy Rosary Parish Catholic Church. May kamisa tamo po keng katamong sementeryo keng daratang Biyernes, January 28, Friday, 7 a.m. Every 3 months po in kakatamong misa, kiniking kakatamong sementeryo. So January 28, kaibat po March 25, June 24, September 30, ang pong November 25. 7 a.m. po ing misa tamo. At ang timurin po makasaraning kaya katamong pasbul ining pasbul kaya ngarap uli pong re-restore dane ing kaya katamong pasbul at inya pong crack muna naman at pa-align tayo po ing kaya katamong pasbul maka-align niya dakal po ing gawan dake niya pin kaya tatamong side door na ning pisamban daralan. So titak pong pasensya talagang pagobran tayo, re-restore tayo po yung kakatamong pisamban. Katatawlian po, fundraising sale at Depacho. So dakal po salamat kaya kayo. King kaya kayong pamanyimba, king kaya kayong pamangadi, pangaras kaya nga pong Ginoo, tamo po mamalagwa. Lawin nyo namin, mila ko na ako boses, kayang pamanaral ko. Kanita, may kasis na ko po keni, uling makanyang kung talagang manaral. May opera na ako keni, siguring demonyo, patok na nga na ako, pero putok nang. Woe to me, if I don't preach the gospel nga ng St. Paul. Makalunos ko, makalunos tamo, nung etay pasyag, ing amano na ni nga pong Ginoo. Woe to me, nga ng St. Paul, if I don't preach the gospel. So kaya kayangan po, dakala-dakala salamat. Talakad tamo para keng final blessing. Ing Ginoo, manatili kaya kayo, At kaya kaan timurin. at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos, ing Igpa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi dawn ni umeta na king kapayapan. Salamat, King Diyos.
Para panatilyan tamo yung gustong lawot king bawat metong at metong, pakisabi mi po manatili tamo po karing pwesto, at panayan tala ring asyarets, ituruda po kya katamo yung gustong dalanan, palwal king kya katamong pisamban. Paga na kami po na ela kakalingwan babaldog ding forms, king kawun ang makakabit lele daring pasbul, dakal pong salamat. Salamat sa
siping mo, alam mo, signalan mo. Dalang na mapanganing, eka malilit ni balik, lakwan na kamaning sabla, eka lungkot akong bara, ako'y kinumo at yung siping mo. Eka tatakot, eka kakalog, at yung siping mo, alam mo, signalan mo. Eka tatakot, eka kakalog, at yung siping